agus fáilte rás Thig Na Seansálaithe mas maith seansálaithe h-iad na Seansálaithe is me sé Hugh McGillicard táid ag tús mí meheh leis aimsir gan fásta agus fásta don na dínte I ggéisiú le seá aine bhí néam bhréitla so má tu gar na teachtartaí chur thugamanis is féidir le ba cum le mar rotúá sa carleir. Tá man seo le chuid cóleacha agus mu cairde mar scrá ar dúspáir aine bhuiir aine Jimmar tú. Tá aonanta an teachtain seo tá chalín a gin reis an gláir agus tá conla a gin ar an gláir mar sin níl gearan ar bhí agam sa an teachtain seo. James Bart a hána le uair a bhíon. Agus fásta tá an seo le James Jimmar tá tusa chumáid le aine an charting seo. Yeah, bhí má go rá ach tá áinge fence hopping a ríist. It's a chuig mún is chuig ola so like you know 50-50 éipcin seachtain tá and you know so cum really get you got rá that you got to agree on leis guest to saying like so come on onis and brother Hugh and agus cum to spell the Gaeilge tosaí in nacht so slú go mór lei sin Áine má bhés má ruúin chearú gimar nacht so slú go mór go mé buig fid social chearú nacht so yeah tú mór leis seachtain bin na coinil hall hastanis máidir sé cearú. Tá go mé éige mit sean éir tomorrow. Chá sínsir chearú chéad cluthe so ní muí ná tá rá. Bit kid tactic you jig members on just goal in weekend to look so you know chip much jarting sugar Jane Crocodilian ach mar is gra an Sraith shot at e special oging an Eagrán agus the an special oging an Eagrán shop mar there and ban a is your hummel so the mission press as the fast much shot la Caitlín Nic Aoidh Jimmar tú. Ha maint a micro mí maige is a coihortú agus libre honna Hugh. Firma the churte agus sí tá mousa gom grú a réán bheith chur de seálta se ráháil. Go just kind of air fí láthir after se lú le chéir nada. Bhí mar just gar manifestal test den dáid a dhéanaan daoine leis na chlutha agus leis na star signs, mar just gar manifesting a dhéanú so nes be just a lein sin cardínas chartla mahasanis ar an tíirdín le go dúé. Ar dús buir le bhí testing le go tú is go tú go le TG4 go le tomofáda a cén dóid ar sort hasí tú like I go burst man like cén origin da Caitlín Nic Aoidh I suppose is an ceist. Well mar a dóid hasise se má dúsa na nus an cvé blian hoinis a bhí ma híos ag nareachtas agus bhí ma antíine sin bhíart si job le TG4 agus áró agus an sin mar hála se bhí si de genú tríalathe scéalainn hísan sin so hísa goláirne bhí se déan sin agus bhí se genú tríalathe scéalainn agus ní seáil a ré goíthe job sin rud a bhí an na cíál de deisiúirta rií ú bitir rubach trénaléanú. So for ma éitir sin fa si gender again le rubach trénaléanú tá deanna gur sé dhearú seaartna bhí an agus mar sin agus bhí sin go bre was a neuro pásna gebí foiit go sin agus né Thomas bhí ma genún diploma garmós na de an gáileh le bhéh mar búnteir agus le bailí tríd hanig well had ik fallanta san níos sin gur de cuairtú daoine well daineat le hallar a fanal ar an aimsir so bhín tahharm agus an sin tá bheith seo háid. As ar chríní tú an céim múteachta? So chríní, yes, so tá déanna gur rih na nálach a rinme agus an sin chríne man céim margur says obair fanal a bhíon agus ní bheith bitte na moin rud lein amsir bitte na jacuin rud lein amsres so le si cadú diploma a chríú so bhí se sin go mai fásta agus sin tamacíalda in sin nacháin. Tá sé granar le eice le bhí sin rud scéal cearna le dahain á gur sé mar múntear fásta agus an sin hasí se leis an television sin is like tá pipeline bedger da daoine tuir til galir telefís sin céim sa múntraartagus an sin gal Gaeilge an sin. Sinné tá deanú gur mú air gcóí hí gleat bit de búnte, but hí gleat the rare at the end the Asian so we sha we marm grushi geri go rigna go joglum chichim sheer agus le bhí anra ke har smuich mission there many soige
go rahanne tro seo tescom gro says le gar ma hagoin na riimiid ar phobal scola go hí léile agus godannic amraí gohaiste agus bhí se lehrú léir le TG4 agus bitte gur síl a chóirte chohann sin mar na daine ví sa ranglam sin ó dúhain sin ó bhil alles ní lánigin agus ma héin so tá ar fád a go bhar snaméin inis so teise samúil Tá deanú gur rinneat san iscin na rinneat a sinné jazz mar ghfuil de na rudíile dhéanú se has mútreacht ahhain. As the bullet really though, Mel. Imagine that Moon is a scholar new like an aimsir TG4. Two completely different lifestyles of gym. So like I think don't get for commission anyway. So well was it shot ring van there was it the day red there for tumult so vi ma fanel agus in sin vi ma héise a dippercrínú agus tá rud an go gaid tú nesam civéad worry ennu a le go mé tú céilí mar sceart so chaise a gobar scáilhuis dúisgur chun an gáil ar fá bliana so bhéine stíú gaine agus sin tí ar an amstri go dé seaartní súla bhí me déanú déad agus sin le oce caiim cin na bhhaine acu facu so híne cenne forras go leor. Dáid am gnéarn ahan mami in éan le pátí acu fá céim sa múntreacht ar dús rinne Brendan Gleeson é bhí sé na múnseir dús agus an sin chu sé é thug sé den astracht in dhé sin agur fallback an sáhailte gcóí é agus job ionta le bheith agat. Der máín rudíar céan a lomsa. Dur mhhair sin maithas cehar a goin sa teile tá mé dhearfar múnú tá mé dhéthar múnú agus an sin bhí meise múnú so agus bhí mhar gobar scáil fásta so tá deanna just gur híl si murder tú le safety blanket sin arogla na déan ra d go plán. Yeah, we should more hear that came some moonshot like more offer and then we should like raw them so oh yeah just the moonshot is but now give us football first like no kill you might like raw need my girl my moonshot like full say ring my attitude you might actually bun off got of my moonshot like could see for my post Udro as a TG4 but yeah to my bra sauce there's nothing on my moonshot basically force was my safety blanket on my vi the year for sa ranglum gin a dip an galibh. Whatever. Yeah, Sinead. Yeah, we should just ranglum. So just tá deanú gro harfa scór a gon dhéanú agus níl mar an gon foiice múntreacht. Well like me se réit níl mar ní me se fiú múntreacht so ní bh cinse níl mar an tá deanú goir le mór acu job an í de friúla fasta. Yeah, maar toen we over is go gon rain. So het is je neem je woensdag version life. So wie sé mar go se go TG4 le blian gus nu sé se riomh. Yeah, tá se go am a chuirsí pictar sis lína so tá sé bh chosla heile so like oh no way gus thróm sa me gobar le líana chaitú TG4 ní róm sigur a generation so gur dhear far bhí an so yeah down bud na Gaeilge na bheith. Yeah, exactly, yeah. Jeez, come on, this is macht nos mal. Sin rud a dhéanaan chluine a gcónaí like gcónaí Jenin the Hudge the tushmari on the Hudge the task the year on the year for goni shan jarmid like all this inta ta with the instage a goni like go the mission thingy journal la fall off we ein rod Italian swala Marielle or stuff I'd say probably to some more gear in the gyms. Yeah. Oh 100% me so mission din is always a glance so you know we should just get it out slow. Me sin dunne sáige fásta so te gim de réis James. Oh my god. Yes, the babies babies like muid an sílam. Yeah, on the babies a get an vilse na bheith and then Jen glán jarmid fuin actually. Yeah. Tá pictarí was a chas aganne dá so bhí mé dhearfar ag tuismar dús agus an méid sin pictarí dí mar Bobby mar leanú whatever ag fuas whatever agus sin haing me sure a tail sin tíomh leanní sin tá like pictar a bhhain dús mar Bobby agus like better like
birch is mission more like toddler bug sinné. It's like bhín novelty a míthe faoin am a hanig me se hart so Thigman and Sraith still a bheith mór paisteág. Tá se tíidir mar chéile dús a Hugh níl éon factor dús má ág. So chant é háart bhí si géirí ar pactar dú cheáiste agus mé mar foiiste gur rud coolla cethir. Níléon factor rug. Agus sin so tá cin bhhain agus mar deanú go mar dhearh far thóga agus mé mar wabaí a le a báistúma, but ní ro ach magúna agus mis smig le agus so go bheith fiúán. So ní bheith som Jimmer bhí mar wabaí á coppla cin agam agus mé betir coppla bliain na mar sin, but níléon cheanán agus bhí tá cethar dí soganne so just novelty totally wore off. Bobby ever cethir. Yeah, bhí sé mar chéile actually aine frisin. Hoog cuimas ris fás níos, tá mór of bega ní sinú na cúpa bliana mu. Agus I méige máscáil agus ring sé bhí sin ag na debs is rudí. A sin na picturí gon na debs a luús na bailí gon burt acu chorud. Hoog se móchláán chuig bliana mó picture debs a gasús. Bhí choiste cíach na aimsir bh rom debs picture go tús ar mála. Ja som so mini geri me factor debs was er wall le anrik. Dúr mar ginine mochlan chuinn cóneartú was go doid dig an na picture profisiúntáil. Níor wach muhismór le níocha smocin. Fuair siad na cinnda mai dhearthair fa chuinn grad agus faoine chuine an chuine ócáid mór a bhí an. Fuair sé sin cin printáilte má. Fuoi náhaí mo cean hart ar mam ní fiú ní chun bachan lei sin. Móid putrí debs fás na Caitlín tá siad réíoch. Ní bhfuair mar bar gruige ar fáin an taú ar fád, and I think beidir revision fásta, so ar an costa grow gruig Justin Bieber arm in teann saoú. So really agus cost that's good in Greg in Lego man that's good they just walk OS because really machine so literally can make on that it looks removable to just a whole walk. Met had you be geisha the way cause you prom the care the Hugh jiggling no this is like me here Rick just probably German do the walk so I swear I guess a prom Huggins Virginia was Suala. It's been prom king and queen no good fast. Yeah, the credum go name what you're going all prom during when the grad ní earn what food debs. Prom. Tá prom on Vericana Noel. Yes some kiss a Danish but a prom of your goni. Yeah, a gcóí níor thola sin facail debs go dtí grumaisiir an háiste. Sílam níor thola sé chuí bhí me tiispan a picture whatever agus they're sitting start oh my god this is the debs. Okay. Ní sin deb a bhí lom sin bag thoman a bhí hart but prom sin rud thom nach bé sin sin Kiel has some deb is debutante ball in immersion but so prom na promenade. Yes. Ag ní dóla mu ar an condé ar bí heile? Seachas sé bhéin. That's a manier. Oh, it's Siobhan Liston. So does she move or does she go? I don't to George Matthews and he can run the beer out here. Out. Ho. Oh my god. There be mar muúir Caitlín ro punching chart as in hashi tú í genu in an rudí aimsir fásta ro punch bhí dalta cos le ná wa mis this ar an television sin na lejarna ro kilda ar hashi tú fecha fiú tí sá rodíní her aneart mar daine an TG4. Oh yeah, bhí Áine ligarm vi de lige gark agus sin was bheit mé amsir gal má ínta má I gcónaí haar fan dógur bátí agus te lehain mátín deún mestí ínta lua just cai se ar hála a Harpi agus wa bheit se na scalas hí príveide hannig me se tear telefí searfa chuighéod time travel
so nó bhí sacuúlaigh grúmar ar telefís fasta agus jead aimsir. Is stoilm dear na ró tú rá nó le aifreann bí gro tú fáil ag ná ó héo na hibride agus sin cóirleáin muna go minic sílam gothairthaigh go na man aber yes le ahanrad gothairthaigh an níos gúlmuid anis an sin an cóirle a bheith agat chuine daoine cos le Hugh is James is héine tá dul stas na man agus fiú daoine eile tá géisteach. Sin bín wusan ar hasin tú mar cheadúhar bín lé mór tá an lé mór a dé níos a caiiche tú yes réit le na rudí seár fád agus tú héna chur an tasí carhar bitir na náonn se gcónaí go mó planan í agad na go sé teart salar rinseat a go dtí mar go mín tú sacrí sehan yes is fiú go mór just tríalhaint just a handal ar beá agus cas go sibh genu sin scarafi. Níar mar sin ó le go hebí bhí gé se scairú bit rud ar cracate chu le heile behé agus James bres est. Ar an go dtíoine cin de bheith géiste. Ní just oberach an eile bra nó. No, yeah. a chunir. Gal má fin jingar, má like kosher yanu, like but you might ein rud. Ein rud a harpi. Is moet na de creamer gasí me ní just an aimsir mí tú bín tú láir ro go TG4 fresin. Moet na creamer siúr a chéad post láirt bhíad agus ceach mórsí tú ar bís nó nervvíseach nó ceach tú leon postin. Oh yes, so marm a head Claire for mission na rin ma Eagrán journey da Fáilte, so vi fiche Sraith agus mise a vi mar lehar a tration so rin mid Taurus heart na Gaeltachtaí ar fád says Claire ceáil bhí an, so hasimiid wes ngóidóir an siim go glean colm ciile síosca carna eile nachla léimiid ahanana le éit agus fiú a lefuir bhí cantlan cholach léir haine bhí me gobar le Riverside agus a craic a bhí again genún tration just Seasta sé maitha gcónaí was it ag gnám bhí mar bís was it this honor all war bhí an ag gnám le bheith dhearta é dhéanú agus an sinna dhéanú agus chu ma aimsir go leor daoine agus a hanrad agus seaan se maitha gcónaí just mar gohéirí na Gaeltachtaí seo bitir was it hí sa rain agus é mar sin bhí é nachró mar se rih sin so it's just says Claire tastel a Claire ceáil a bhí an na gnámhhain has sin an bhá go mórhar dú. As well Claire nó tionscnúháin fhí lei haar ceanna beala gur bhain tú níos mó soltas nó a bheith sin an cean an céad ceanna rinne tú. Well bhí neart rudíile ar rin ma bhí dul bheitna go man tú rin ma bhfuil me go Berlin na genú Claire fásta just na says bheith córanna is fod na cronne chart le chéile le ceáil ag achad speisialt so mis mar lehar sin so bhí sin einta agus chuir si go Berlin lom héin ma Bhí craic dóid so bhí rud a bhí an na bhí says cólach léir hain i genú a Claire cearna agus an sin bheitse ag S4C agus BBC Alba agus seaan lehrar isteach agus déanann siad na nascan na so says Claire ahhain tá go leor na Claire a genta mar sin inis tá ma deanú le jeez na bhí muí acu as an mé chuir go Berlin le bhéin. Dearan an trúr a gon gur a gcónaí gur ar dream job é sin dúine Claire taislí anú ach caiimmuirt an mín se có glamorous beidir sáin muidne ag fáin nach féchna omh bháin fao lei atá sort ggóil tú sort beidir de leihananta sira bhfuil sé mar sin nó bhfuil go leor ibre le feiceáil náhfuil le feiceáil ag an nach féchanne. Well mar mar a ton ní se pe glamorous fiú ober telefíe like ní se glamorous come on like there's a tú genú rudí agus tú geirí bheith the réite hé na cool hair like so marm tan déhiú tá an buin tú nurchin soltas gur bhiúa a marm
nó neisach ó glamars agus a bhín daoine a deanú na fiú ní hagad seach ó sin. Well, aon size Claire, like, ar bhré leat a dhéanú, like, bhfuil, like, aon, like, bring lodge, like, you know, beidir, like, all hag America, na Gaeilge, you know, an Austral, na Síosca Africa, kind of the Claire sin, or even if you're at Sawala, like, you know, Claire Kill, na Claire, the Claire Tash as well, like, bhfuil aon rud ar bhré leat a dhéanú sa TG4. Yeah, bheith dúilbhil na gom Claire taistal dhéanú was it spreilm hola taistal má jam síre agus mar sin agus bheith dúilm bitir fiú thuras háart frí déirin le cin sa camper dhéanú na rud mar sin fásta so yeah, bitir bhaid seo. Cos le slína megliach. Gajira, yeah. So ta camper ogain so sin yes ni ma kinchivich a cosla ver seed in it to do gover faster so yeah that bidger ma hanshovich a jasra never shinny any but yeah shinna brung lodge mar jet the enu holig the cheetah show gaheri etchai will culture omlan egsul you know onto yeah but I shouldn't get jas. Well like is just Na Seansálaithe agus Caitlín Nic Aoidh tá sé le fud na Gaeltachtaí ag na pobalí seár hart. Agus sin be an gáil ag na pobalí eile nachhfuil ar an chláir fás, you know, cos be an eháin taidí enú le genú cinse ghfuil ahan cin mar is ceart. Carragan brúte an camper van, yeah. Stop. Well, we should bagsy all top bunk or this bar. So Well, níl tas ab de Timán Hugh, so níl tas a go bheith. Oh, okay. Whoa. Okay. We can't much an awesome Suez goodbye. 1 second. Shouldn't my secret shame. Hugh McGilla Aspacara. Shouldn't last hand in the arm because make up for Sraith na Hugh McGilla Aspacara. Tá sé inta dalí genú gan car Sraith. Oh my god, but see ví sogum si cos ní bhím sa gáil heard, so ví sogum si go bheith me se go gríe sin bheith me se cos le Charlie Mac basically daró car agam na dtíine nachhfuil aithne a gur Charlie Mac sin na taxi atá in hartar in na Gaeltacht in duná pepper si go fáil agam sure speed dial agam am to ding bhí arm Charlie German. For my taxi leis an teachan gacha and bhí my house ag a ggógáil an door. Tá sé fós art. Ashen flagel and rod culture na crack a bheith ar siúil sa Gaeltacht, so I think it's Ashen the backbone, the unsung hero in the Gaeltacht, Charlie Mac. Vi class am sa fasta was it the main TG4. Like you know Jack la at la Gartarki agus just like oh jeez all right agus sin na bheith an Gartarki agus tí go has sa balla seo agus get them go ní swatch. The Ethan chart shock bhí an a mis a taxi fá like urgelei Marial Gro and méid dingy bhí gáil hart like bhí basically him charter a cost like agus bhí ag punch away bhí arm sa fall a taxi agus oscú like gata oscú suas like gata a ro like land like I think we're okay. This is net whatever, but beyond Chamanch Fridge that I'll hig chatting in chart. Agus like the lads in the hall who the taxi. We shot as a clawhan yeah. So shot like quick jig woman just run the fire to like go actually urge like to the fun the wall. When the he hit the going immersion was the first and east we got gasiv net agus in shin vo Joe Mang in the toga handle again in the wall. I guess you know. Just a bro the real hachogene get that, but your car that sure na hand like see when we have brute stammer about sardines and this we have called heart I guess coming up nálaach away you feel agus vi snartan so we Virginia we sha giri gal gan am so we would taxi like K-way or a coach be Arthur her for K-way gilei better agus so sin neuron na rochaí gal na net bhí seart a sleúnú sa tráta agus in sin tá deanna go mé fé mar siúil nóála agus gosh like you know bhí me searfa sear cé ó ha agus in sin hanig bos eile ar gonne but
mátín dedóí bhí an agus hiú me siiste agus go sé ceú go dtíon naíar mátín agus bhí dad le go an áfran nó Wade Tá bh agad san ihe bhíoms í bhí me gáil an áfran. I mean, bhí tú gléiste hána fin agus bhín smudú genta, so but tú gorcí tá glámas de híad na... go bhí an ána gin ag an áfran in cúr. Má scéal mar sin ag ahantainine seachtáileo í mé nú ngáil. Scuiblam sa bhí hamháin is bhí neir sin daoine sa taxilinn, sílum beidir go muide títhe taxi 7-seater agus chu sé éis háartar an chundé le mu beidir níos móna bhirlaigh sa char, as bhí ná seo bhí sé buna ceir go margin as bhí mudrá leis ó dís tá really place go den lehar Sky mu tá le lehars. So stop sé ag teas aige héin as lig sé dún duiste i teas aige agus an lehar úsáid ar an má háigh dí ná cairí. Nílas gom déadú caigur go si mu chláán lig saige. As ní háach sin átrabí eile. No, níar le. Tí bh mis sé jealous gúnaí go daoine bh gur na hackníos óháile. Tá mis na siúrháile ó tí Josie. má haach soch garcho. So rudí dat mis na doesn't the lad means Thomas hackings had judge kuni she's born at a garua. So na mo sin go sus like cool linge agus shears na hill. So I could just jump on a taxi. It was like going all the way here, agus all the way back. Just like a spin on my taxi. just to find crack like yeah, 100%. agus cat ro takeaway agus sin in cos vi cofim sa in anagra bhí happiness an bianti hun agus bhí tu abta chu craigar an dars go bíúir don oíche agus le sé dingi se le fanne chips na fanne spice bag na go bí rud rudig mar sin in gidor fásta or chat namálas gidor fásta. Ó bhí ggéirm gaston agus bhí se gcóí de granar ha sean sin agus b daineat bríált agus dú hecin burger heit. Agus just chuine bh gcóí cem you're just se tá granar. Sin gaelig brech an mar sin rud a bhí Rut is tí sa Dodger go fáil gur a hastal sin No, ní mas tí sa Dodger go fáil, but be se samú hall sehan ríist. So go mórlis cai me ihe fláán alinn sin amchat staidir. héna? Ní go fáil just bhí má cáinte leis sé tair ce bhí brian tar brianna rinneú cáiscú ar solar asla se most rud is dún an áil ever le chana go sair de seaach le cáiscú dhéanú an nightclub solar dasla se just dáráte, but ní mas tí go fáil an a caiime thusaí enú. Funnily enough, leis cum a spell achta níos leis a cátína scuidóir. Is hús ag cum a spell in gcuidóir in chéad ichach bhí aimsir. Chuige? Yeah, mar sé gosan, yeah. Bhí me liggins mé go go cóg cos just blash fáce seán. So is a far sin nace le í dúrma is cluchan éile. Caidir bheith curma. Caidir bheith curma. Sin actually cos ará go as let mór mis so bh mis actually an offended. Yeah, dig him. Well, it's gidormo a hééis so chance se cearcaúir. So lecidóir. Yeah, 50%. Well, cai ma céfin géad chluhí éile réit na arogla. Arogla de sláinte caiú. Agus tá a bháil cai si ará. Yeah. Tá mis sé déarmar ggéanana leis runna fearste sna rasas ach dearna lein í gidóir fásta tá just capan í go bé gidóir le leir gailteachta dúná. Ní se ri. Bhí a gahananta ganáin, Bhí a gahan an gcuidóir. Ní arm fáilcara ní bhín clúigh duine cáide agus dúm dearhanach le gcuidóir a that's been náin. Caiimiid fachtas a chuirla. Do fan na hagus gudóir sin éis á réid na daoine le cíná a dur a sin. Caiimi sé ra idir gidóir agus chláhaní
Caiimiid factas a chuir le chealanis le ahananta a hóstan na ceire agus do ggéalteach inis the Jenny can should nach will a rare just could be and kind of small and hammer fad Ogla na hugla Leonard good Derry gives it like oh yes sorry yeah because we're much more millionaires in this one Kaima Jacan faster like ni higgling gan Shaw eventual because you go break Shaw kind on the like moments is iconic like our telefish air in the chuig agus like you know they're like a horologist or in the toy show they're like Gillian McKee Fantal Kaima country in Tantra or h-iad yeah this is Jake Sheila Vivian Kane Dyer Hanniction like Ella because such a guffaw fact into and kill that h-iad they go back into and fish in the chart rash or TikTok and I shouldn't go on mention the so Kane Dyer killed that Harley shin like Kane Dyer Hanniction like Ella well mam a rid the Harlan na an bhíon rifa bhí me se gobar hain J Seachtainí agus bhín tarachtas on the J Seachtainí céan agus tí ní bh craic bí go leis caiime a bhí gus studio sa caiime rinne sú lés me suas fan í hena agus cé as mí tú oké holein rinne a dhéanúin seo so sin a bhíon dar gan Janet gro TG4 fi blian bhíon sin so bhí show mór an gáileh in the hisin agus dúirmid oké genimiid chuine the hisin réiste cin scur í hena tá agus Tá Janet go rinne ton go was bíimiid tá rinnefa í hena go gaihimid rinne gona dhéanú was a brelam sa hall go daon na man ní sáige agus muidir gléasú suas a hanna le bhíon so Hannig se sin agus bhí sin cehel víns goberlin a héin agus líis agus for an graficí just bhí crackar dóig agus sin bhí cólach a can a gobar sin linn fásta so nar bhaint Harley sin honta me siiste hanna says avatar or agus sin bhí me ar an aimsir mar like says avatar so gom héin so we should just cinál a crackáilte agus yeah bhí crackar dóin mar just fléis go rud ar fáil le chuirrmaid motha agus an sin lehan ahhaire bhí se a hanna leitú da like neas sem rutíir bí ar se ar bh feciíon bhí se sa bheith na thur san Astral a hanna bí so yeah so sin bhís a dalín ihe sin bhfuú no agus like an Rosuh go like go mé an kill reaction sin higa like like obviously because piece of crack of you on like the league like but are he like Bishar like or in BBC agus Bishar or like CNN agus Bishar like na Sivney or fod shot like Russia killed like oh better you much they get the bit crackers in Shaw like an wed agus Sinead like an Rosuh like a fleisca se an méid sin No ní Rosam sa go bléisca an ar sin le bheith anra Dú me was it ábatir go mé córad was sna daonéirin lig a han sin was it Kennas gur rud a bhíon is cuma was it manual focail Gaeilge i de flock a teice tú says a joke a bhíon so sin mar me tí a brisa go maithí gus a dibri but no Harrosam go se ar a BBC na g version Seo ceistó gom sa dis mar sílam go míon fós a fáilin ce seo ó dag mé TG4 chun ahan duna ceistem as tá an ceir ó gníon seo an ragra a chun ahan duna ceist cé hé Intern TG4 agus tá méid geníocht an mystíc a chuineal agus ganin sin do gcuinar bí a céin freigra thugad do gcuine ahan uair chun si den ceisteirt. Ó sa seo ne mar cinse Dinne bí in kist. Tá ma Janu was a dunis na garn a hannig mar ridder Twitter John Doohan her Suez intern TG4 and Stúrún Fatima so bhí arm sinú sa de seo bha. Fuair mé ó bhirt an teachn scráte é. So tá daoine fós a gurí amach an. Wachting hier soms version like nach mocht even brand TG4 na tadmer in like Bearlordy who's some nach lia agus na tí was just no knas go TG4 was like ra
K-hey no he on Intern. You might like, I feel like my Irma had a job, like even my Irma need a sound. I think it was just CIA agents going to just go bang, spade telling them. So they must just get a deflector more someone on. Go sorts an urgin the parsantacht ag just man hóisiúilta TG4 fiú taim wait den chané le hain. Tá daoine mar dúirtú just a bhína leanúint na hard an gan fiú chlár riomh bheith feici acu ar an telefís. Yeah, Seachtain mar rud a ton fásta go héirí le geanata le feiceann sin ar Twitter. Ní gaid de bheith lífa ngélik so tá si tógal a hanna láfa a dóisisin so te Seachtain, yeah. Agus marm sin a dóid a rudí gáil fásta was ní dram cearna a ggurcur na chléirethe a genta agus a bheith bitir na hír TikTok agus rudí is cinada ramanaí de friúlaad. An ecinn tú ceann ahrú don dearcú sa Gaeilge like ag zóthas tú má go burst amán, like an ecinn tú ceann like an ahrú ó, could be, a bhí daoine cáit fhíon Gaeilge gúsar Gaeilge sa man, like an bhecinn tú ceann size, beidir like fiú like afheolhan or immer sin na like goil a leintí goil a bhádí was sa mig daoine sa Gaeilge na bhí bliantí hain. Oh, te. Was it marm ó hiú like na bannaí like kneecap agus siad sin ar fád agus nis was it tá sé aonanta bhí le chuirte gom sa bhí Jimmy siad th lear agus bitin na Gaeilge bí acu bhfuil si go dtí nástrál agus éte mar sin agus ní go danach siad na bhála gur theag siad de lu agus mar me tarbh bhfuil tóga bhain Gaeilge agus an sin hanig siad arás agus dólam siad Gaeilge so mar sin aonanta agus tá líon mór job in na gáis tá sééis afhíoáin in agus tí tú lé mór daoine genú dhiadh tá go helen. Tá ho jazz. What do you go go jaw we see they go any stuff for well is seal na Gaeilge dún hénig tá a hanne agus modular na man host the faster like an backing to sin more like kill that like an splash or the an Gaeilge ní bhaing na TG4 at like da hanning like an acquisition more kill that and splash nu bedger go mé a hanning ag gáil heile a go hour Gaeilge fáil. Yeah, chance go bé, chance go ar lína agus nuair cinn túnis tá lé mór den na caféine tá fásca tá hanna géirí marm go bun Gaeilge mar chuid den brand taú rud atá go helainn was it agus fiú muid tógal a Gaeilge iste facail arachil fiú like ma Harlan se go máil sin go brefasta tá deanú go bé ar lína dó smónis bhés daoine le ma bhíon daoine ar TikTok agus like tí tholaat warranty chahuiir sin ar warranty chaú bhí artú ra. Oh yeah. igen sílam goil Eva níos coolla ag an deanga. Beidir gur sin na mis fás níos ach aithní muis go daoine garcar I balla níos dearfaí agus suirta rá tan tá dear leat gur tógu le Gaeilge acu ó bhrálam sin bheith gom as níor chuúla me sin beidir gotí hartta chuig blian ó hen sim go rud anúair tá tarlanis agus beidir goil na man hóisiilta chur lei sin. Tá ceiste bhhain i chun muidir ar ahanla í James is géir chur is a ceil an ringmaster gentas a fásta aine ach tá ceiste bhhain go chur muidir ahanla í what go ne a bhfuil tú óhaithe tá seo mar bhí círa an cíar ní éh sí anolhuiad a seo móim le scóil lein breúir daoine ar an ceist seánis na faoin ceist seo. Agus a freigraí go homláán difriúd bhátain way chola na bill. So an ceistá na tá tú réiteach tíar agus tá tú ná trúr a thuúrsáin as timeline an saoil ar fad cuma bio marmh nó cáiliú gan bheith cáiliú. Is cuma cétáin ach cé an trúr atá caiisigh chud a thuúrsó ag an dinner party seo. Oh, dinner party, right. Ever híon wachtar an héir an bhíal tíú hiiging. Cai se bheith leir líí, cai se mu bruní sa bhlaisiú,
Ibre dá tá deanú bitir daró brín a duile go sin thuirlam. Agus Gaeilge go fásta. Agus a Gaeilge go fásta so Sin bhir a Gaeilge agus inis marm go mit jazz ceoltar thó gal se fásta so bitir gonéann Beyoncé so Thuglann trú le chora hailt. Thuglann trú gan bheith caiint má héon dara agus bhachttar na héan agus ní heice tí facail bud bhid sin an ceáil agus siimsaíocht ar fáil sa bhid sin go bre. Nach be Beyoncé aim Gaeilge na béisiú tá ífád ag dearú aim. Ní tú an céad duine le uachtar an na fiocu, sílam gur fioc dahí Mary McAleese, agus sílam gur fioc den éigen eile Michael D. beidir cumáib. Sus rá an maithíd mar bheith siad cliste, bheith siad ábata áhar simú ar fáil, you know? Gás an na Madri ag Michael D. version so sinnéal. Na mádí leis. Beic ar na mádí thuirt leis nach me. Pasmal an na bádí sin. Agus a pactar agam that was 100. Get Jimmer bhí sin. Yeah, please, Jimmer bhí sin. Bhí sé dochar just snéras agus bhfuil chanig man na bhádí so brád agus siide testum bhfuil cholanúige inas óáin. Bhí bheise just bhí leine aine na bhádí seo agus a lehí an bhí sé garden party snéras agus bhí sé miltna go deáté, bete gur se caihéims fiche na an immer sin agus bhí na mádí seo ráis. So bhí sé de geirí just seart fásca bag dhéanú HB bhí rubba buinte ní sfuie, but for my nearpachtarí láfa agus bhí siad choci táte bheith Michael D na hasún sin agus bheith se cantla daneat agus ra na madaí faoin lehaige ag dúirt se pet bag so bheith go mé goúir se na madaí leis fásta. Ag láfa sin a bheith sugrú le mháú sa. Síim go níos mó simig daoine i móla leis na mádí ná leis nuachtar na héin just chur brú Michael D meile has brú leis na mádí gáanta. Tá se go hélainn se gáanta so sin buach fan se snéras, God doubt. An tú níos nervhí se ag buú leis na mádí na buú leis nuachtar an. No, you're nervous se bhfuil le na bhadaí therapy. Bhí me geirí bheith sugrú lá bh nuú an nerd fáinniu bharú acu se go gro siad ráhé. So but bhí si gáanta. Sílim go sin an flex is mó as fearr go bhfuirmeid ar an pod is Sraith seo go bháil, le ní catbhí buú le celebrities agus Jimmy Dahi catbhí coffee le Burt Reynolds bhí sin ach buú leis na madaí tain. I think sinna cin is cool. I think a bhfuirmeid go fáil. Cai siad was na cóise seo snéras a han bblion agus bín seart a téime defriúlan a han bblion, but cai siad cin dhéanú chonne na madaí agus just ní mór madaí a seán sa te gáilta. Gláte. Ceapan sé dó bhach mis freisin a Michael D dó. Os sé dechar just gan thugús go Michael D. Se cute le. Just get cuddlebegus ó le ná mácha, Tá sé just go hela bhil agus bit jean rid seo bhí se speidir bhí wachttar na garmain agus wachttar na héan chart mar deanú le men fór mar sin na neirí agus bhí me se a lehrú seo agus bhí sé díras mar chóir agus sin run mar sin head leor TG4 agus bhí se hótócaí le bhí Jorda húlagus seo les fér rio. Well, to North Bayogum James because the John C. Reilly in Aaron Lahai Lyle Fadig more like more sure more healed done in Malaklia agus Dirtiger Hog and Uchtran Barog into more da so ma willing to lash chance go wee to and Cuttleshin at the large. I don't think what man gone la queen and dying to be honest. I think just go my burst on my queen. Just Honya Grimmer, like okay. The dude job. That's Queen Wim, Michael, please. Oh yeah. Well,
sílam gur bé sin é den agan seo ar dús gur mí maigad Caitlín Nic Aoidh bhéilinn. Cén éis gur féidir dingi tú amsú má tú lág? Mat si gurí mé amsú héaglaat mé lig Caitlín Nic Aoidh ar Instagram agus Twitter. Gurí hall agus mé leanstan na córa inú lom. Pics den na madí eáil. Yeah. Agus arcar réhhatnis na amsir fásta ar TG4 an le oíche. Tuair sin goíalta má Gary mu chéin a ans ar na main hosta táid mar na Seansálaithe ar Instagram agus ar Twitter agus fásta tá James ar Instagram agus Twitter agus TikTok ar Fáilte tá Áine ar Instagram, Twitter agus TikTok mar Áinehir agus me si mar Hugh hir ar Twitter agus ar Instagram agus mar Hugh ar TikTok. Be sin bhfuil rud a bhí eile gur gaiimiide a flogá sular fágan muid. Sin go sin é. Áhain go méidir féil na galí an Seachtain siúgain. So bhfuil héana exaine to James. Éháil Arís. Is é Caitlín manhfuil is é James and Far is Grias cheer. Like if you Michael D. Higgins is James and Far is Grias cheer. You're an turfin le chéile uháin fear sale. Tá bhfuil me le hiú coppla ó inis gro an turgan nás be le chéile agus nuair tíir leir réid ar James lá an hélum tá dig nasúla gom tá ro gaie. Jimmy a gala good James. Need a Sam. I don't think remember actually done. I think it's just my Halloween's man. le leisceil a hanna le. Yeah, no dat clíogum nígam dó. Yeah, quit. Yeah. Well, sin é an agan gur mí maigus a bhélinn rééis den agranúir den na Seansálaithe agus féimiid libh an Seachtain siúgain le agranúir ach gotí sin is féidir linge amsú ar radio riúra fásta ag átalog ar an líine agus a rééis ar an lún ag hátalog agranúir a hanna líine ach gotí an líine siúgain sláin go fáid agus bunig sofa an deir seachtain. Sláin! Sláin!